بهارê bi hemû rengan berxwedana jinan pêşwazî kir û di hemêza xwe de pêçaye. Di destpêka biharê de ji 8 Adarê ta 4 Nîsanê xeml û xêza jinê belavê her devera cîhanê bûye. Herçendî pergala zilamê serdest hewl dide rastî û cewhera jinê biçewsîne jî, jin li hemberî wê bêdeng û bê berxwedanî nemaye. Rêber Apo di zarokatiya xwe de rastiya jinê nasî û çîroka ku bi salan ji jinê re hatibû vegotin, heqîqeta wê derxist holê. Lama di paradîgmaya xwe de giringî da hebûn û sekna jina azad, li ser wê hîmê jinên Kurdistanî xwe birêxistin kirin û bi bîrdoziya jiyanek azad derketin pêşberî cîhanê. Lewma hevala jiyan, şervîn, slava, rûksen, warşîn û jînda bi cesaretek mezin berê xwe dane qadan û dest bi rêxistinbûyînê kirin. Wan baş dizanibû ku ji rewşa koletiyê re dervê rêxistinbûyînê tu xilasî nîne. Li ser wê bingehî, xebat û têkoşîn dane meşandin ta gihîştin asta damezrandina YPJ ku di 4 Nîsana 2013 de hatiye ragihandin. و سرکت و خواه خواسته به هجمان هم بگینه 50,000 کرک ام کشتک خواد بکن گم هجمان خو مزل بکن دروش آوادا ام حد ام پر هین خواسته دا بکن نرخ خوی نتوی خط آزادی جن لهمبری شهید کردستانی گل کردستانی و همو حوالی خوی پیکوشینه Söz dedim. Ji bo ku YPJ biber rêxistinek mavxwestinê, di serî de li beramberî Daişê serî rakirin û bi cesaretek mezin şer kirin. Hêz û cesareta YPJ di asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê de bandorî kir û bû sedem ku ji netewên din beşdarbûyîn bêkirin. Bîrdoziya ku YPJ di herêmê de dan ava kirin, bû bingeh ku rewşa jinan di herêmê de bêguhertin û ji qonaxekî derbasî qonaxekî din bibe. Fermandar Jiyan û Warşîn bi têkoşîna xwe ya li beramberî El-Nusra û Daişê bûn hêviya jiyanek azad a tevahî jinan. Bi perspektîfên xwe, wateya serkeftin û mezinkirina şoreşê bi şervanan didan nasîn. Hevala jînda, şervîn, silav û rûksen bi sekna berxwedêr dane îspat kirin ku jin bi xwebûyîna xwe nirxdar e.
کدا ربر آپو جبوی آزادی جنه دایه به آوه کی زلال دسکن و جیان خود پیک آنین به وی پراتیک جن و گل دانه پرورده کرن. رح کوان دایه بو بنگه جبوی مزن بوینا شورشا روژاوا. دوار فکری، لشکری و سیاسی و ایدایا کو جیانک آزاد ددمک نزد پیکوره بردل دان. لکیلکا و رهوالا آرین میرکان، آوستا و ریوان به تقاندنا بدن آخوه هیزم فاشیست ده هرمه ده تک برن. به صدان هفرین جن ده همان ریده بون ریوی و جان خواه کرنه مرتال. جه شهید یکم هوال سلاوا و بریوان تا هوالا سرخوین و آزادی و بردلن گرانبوها هاتنداین. اف بردل بو سدم کو تکوشین و بریارداریا یه پجه بلنتر ببم.